Adana mapenutulakan si Erkano ami akapia-pia at tutulan si iku Bilal radhiyallahu an. So Bilal na das kaniyang panamatay bibig sa kaniyang pan ugaid nagyang kuto dalapak o sinilas yan na keneg si iku surga. Naukabayatan no agyang kuto lagi duto akapagintaw makwatan wagyang kuto derpatan si iku surga na pamamakinagin tano agyang kai amal akyas sabapan Bilal na miya nagagyang kuto adala pakya si iku surga. Miya kaysa na sunabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam na matitimusiran agus mga sahaba niyan sa masjid na ipagubay niya nagyang kuto pada ko mga alas iku mga sahaba niyan. So Abu Bakar agus Umar. Miya kasulso Bilal sa masjid na paman na skanian na aya kaya pakasulyan na ipangangalim bebaan niya na ginawa niyan. Sumul sa masjid na mangangalim bebaan so Bilal. So kailayo no nabitan wa Muhammad sallallahu alaihi wasallam miya kasulso Bilal na tiyalwan niyan. Tiga nahi Bilal na ubay kar kami. Na miubay kiran so Bilal na sunabitan wa Muhammad nas inyan din na piya kauntod sa giyang kuto ubay niyan. Nakagiya kumakubay ron so Bilal na tigunabitan wa Muhammad abshir ya Bilal hayat tigin Bilal napakapipi ang kaaginawang ka kamataan giyang kuto dalapa ko sinilas ka na miya nagsiiko surga. Masya Allah, tabarakallah. Yi mapia ipangasigi mga pagarya, yi mapia paman na penabenaran tanu agyang kaya paman na antunay sabab Bilal nam yan nagagiyang kuto adala pakyan si iku surga. Iniso no nabitan wa Muhammad wanto na iamal yan na mapia akya sabapan sa giyang kuto kaya naga sa giyang kuto adala pakyan si iku surga. Natigo nabitan wa Muhammad atigo Bilal radhiyallahu an atigyan na ayabu akatawan na kana amalakan na andad na tigin ikabatalis iku abadasakan na magabadasaku peruman. Andad ni kabatali ron na magabadas su Bilal radhiyallahu an na giyang kutuwa tigyan na kapakapagabadasakan na sumbayang ako sa durak atas sunnah. Mga pagariya, tanto ko malbu dagalabag ay maana na lalayo na abadas naguduwa karak atas sunnah. Nagyang kana na lagi na nagalabag na kasaba pa nagyang kuto kapakasul umanusya si iku surga wallahu subhanahu wa ta'ala. Mga pagariya panabenaran tanu igyang kaiya paman na kendegetanu ang mga tutulan ang mga pipiya nagupaman na tutulan kasabapan sa gyang kuto kakakawatan ko surga wallahu subhanahu wa ta'ala na kita tabi katanu nagupaman na milayam tanu si iku mga ginawa tanu. Wassalamu alaikum warahmatullahi ta'ala wabarakatuh.